Bara ya kuhitana na njohi ngananie no itwarithitio na mbere, maabitha borithi kuma Thika kaunti-ini ya Kiambu makihithukia kiganda kimwe mwena wa Muguga Gatwanyaga hwai wa ira. Kiganda giki kiria kiri nyumba-ini ino gikoretwo gikihithanio na uthondeki wa irio cia mahiu, indi waingira thiini ni macini cia uthondeki wa njohi na ithii ihana cia guthia mutu itararuta wira. Hindi ya mungururi uyu maabitha ya borithi ni marahotire kuhithukia rita 700 cia ethano, katoni ici iria iri na maritwa ma njohi ciuikaine, cuba itari kindu na ingi ciikiritwo njohi iria ihetwo maritwa ma imwe cia kambuni iria ihetwo marua ma guthondeka njohi. Munini wa County Commissioner wa Thika East Helen Chege ni ekirite mukonde ndeto ino akiuga kiganda giki kirakunyanirwo ni muingi ati tirio cia mahiu na nguku githondekaga no ni njohi. Helen akiruta mukana kuri aria marakungia wara radio thurimi wa iganda cia njohi urathie na mbere, akiuga aria marenda kuingira biashara-ini ino marumirire watho. Alikuwa akifanya biashara ya kufuga kuku, ufugaji wa kuku ndio alikuwa akifanya. Hata wakati mumezunguka alikuwa akijitengenezea, alikuwa akitengeneza pia chakula cha kuku. Wakati alibadilisha sasa, hapo ndio hatukuweza kufahamu alibadilisha lini, lakini tunashukuru manake ni kama hajaendeleza kwa muda. Helen augete mwikuiro uria urahotire gwithara arari na njohi cia maigirira cia Trace, Magic Smart, Fighter, Red Ice, Network gatagati kaingi. Kama kuna wale ambao wamefungiwa utengenezaji wa pombe, kusikue na mtu ambaye atajaribu kuteka advantage ama mtu ambaye atajaribu kufanya biashara na aanze kuuza pombe haramu. Hiyo hatutakubali. Kamanda wa borithi mwena uyu Andrew Sora akiuga mwene kiganda giki ni arakoretwo amenyithitio ekinye session-ini ya borithi kuona aratuiria memanagia nao. Tujapata mwenye hapa lakini anajulikana, na kwa hakika tutamfuata na tutampata na atapelekwa kotini. Nataka kutoa onyo kwa wale ambao wanatengeneza pombe haramu ambayo haijaruhusiwa na serikali, kwa sababu hii pombe imekuwa inaharibu vijana wetu na hatutakubali. Onesmus Muturi, umwe wa kiganda kiria mwikuirwo arahuthiraga marito makio hari njohi cia maigirira iria arathondeka, augite andu taya nio maramathukiria biashara na riria njohi iyo yatuika ugwati onio makoretwo magikuithio murigo kuona nio mahetwo marua. Thiini tutiwe niki mekirite kindu kiega kana mekirite thumu, no ni turahoya thirikari tondu andu aya moete ikinya riri kuma muthenya uria maiguire iganda cierwo thiku 21 ciambeirorwo niguo maingirire mawira-ini maya na makiingira kuruta wira uyu na hinya muingi muno. Riu mihango ni yambikitwo gwethana na mwikuirwo uria niwe mwene kiganda giki. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri.